Kao da nam je, kada smo se rodili, dobili smo igramo remlje, dobili smo kartu. I sad mi sa tim špilom karata moramo igrati najbolju igru. No da, mi gen ne možemo promijeniti. Nikada. On je fiksan. Geni su vam kao pištolj pun metaka. Hoće li taj pištolj opaliti ili neće do vašeg načina života. Hrana, ljubav, kako se volimo. Kad ubacimo riječ genetika u tu čitavu priču, onda je to vrlo individualni pristup. I obično su tako bezglutenska dijeta, keto dijeta, ne znam, UN dijeta. Dakle, zaista ne postoji univerzalna neka dijeta. Ja, ugljikohidrati su loši. Mislim da. Apsolutno ne, oni imaju mjesto i vrijeme, samo treba ljudima objasniti kada i koliko i koju vrstu ugljikohidrata. Načinom života, ishranom, fizičkom aktivnošću, kontrolom stresa, spavanjem utječemo znači na kvalitet našeg metabolizma. I ishrana i način ishrane može doći iz traume, iz tuge, iz frustracije, iz ljutnje. Dakle, sve su to načine kako mi komuniciramo kroz preljepi tanjir kako se volimo. Mi imamo znači mogućnost da taj gen aktiviramo ili ne aktiviramo svojim načinom života. Dobrodošli u Fit Gene podcast, mjesto gdje genetika susreće svakodnevni život. Ja sam Amra Džeko i ovdje smo da zajedno sa stručnjacima otkrijemo šta nam naša DNK može reći o zdravlju, prehrani, snu, stresu, plodnosti i još mnogo toga. Ako ste se ikada pitali kako da živite u skladu sa sobom, ostanite sa nama. Danas razgovaramo o ishrani, ali ne na klasičan način. Naša gošća je fenomenalna Amela Ivković-O'Reilly, diplomirana nutricionistkinja s bogatim međunarodnim iskustvom. Članica je Udruženja nutricionista Irske, Udruženja nutricionista Velike Britanije, kao i Kraljevskog medicinskog udruženja Velike Britanije. Osim što radi s klijentima širom svijeta, Amela je kreatorka trendova Nom Nom, kašica za bebe, i Shot, Immune Detox i Energy Shotovi. Danas s njom pričamo o nutrigenetici i zašto ne postoji univerzalna formula za zdravlje. Veliki pozdrav i dobrodošla nam, Amela, jako mi je drago, jedno sam čekala ovo druženje sa tobom i sigurna sam da ćemo dobiti mnogo korisnih informacija i savjeta. Hvala ti, Amre, na pozivu i mene zadovoljstvo biti gošća tvog podcasta. Hvala. Amela, koji su najčešći mitovi o zdravoj ishrani, a koje ti susrećeš u praksi? Ima ih jako mnogo, možda jedan od onih je da postoji neka univerzalna zdrava ishrana, tipa, znaš, čujemo popularističke ishrane. Ja se vježim od riječi dijeta, na primjer. Tako je, i ja isto, znači, dobrodošla u moj klub. Kad kažemo dijeta, šta to u stvari znači? Odricanje, patnja. I obično su tako, bezglutenska dijeta, keto dijeta, ne znam, UN dijeta. Dakle, zaista ne postoji univerzalna neka dijeta jer smo mi predivno svi drugačiji. Druga stvar je da zdrava ishrana znači gubljenje kilograma. To ne znači, jer opet vraćamo se na metabolički individualni, znači setup našeg tijela koji je zaista prelijepo drugačiji kod svih nas, tako da to ne znači da će osoba gubiti kilograme ukoliko je na zdravoj ishrani. I naravno, ono što naravno uvijek i iznova čujemo jeste da jedna ishrana, znači po principu copy-paste, znači to je ono što može ljudi dovesti i dugoročno do vrlo ozbiljnih zdravstvenih posljedica, tako da mislim da je jako bitno, evo i ovo je prilika kroz ovaj podcast, da neke mitove, te vrste i svega onoga što se odnosi na zdravu ishranu i zdrav način života nekako pokušamo gledalcima i slušateljima da objasnimo. Kako objašnjavaš razliku između klasičnog nutricionizma i nutrigenetike? Klasični nutricionizam, dakle, ima postavke koje mi učimo kroz godine studija na fakultetima nutricionizma, gdje mi učimo o makro-mikronutrijentima, aplikacijama, određenim bolestima, kao i kod zdravih osoba. Dok je, kad ubacimo riječ genetika u tu čitavu priču, onda je to vrlo individualni pristup i stvari to je takozvani tailor-made, kada mi imamo određeni set informacija koji su isključivo za tu osobu i na osnovu toga mi možemo da pravimo vrlo konkretan i zdrav i ja bih poželjela za svaku osobu pristup kada mi možemo znači da toj osobi pomognemo ili da upgradeuje ili poboljša svoje zdravlje i naravno da se izliječi od određenih bolesti. Šta znači kada neko ima smanjenu sposobnost razgradnje glutena ili laktoze u genima? To je odlično pitanje i zaista je to nešto što recimo nutrigenetika će pomoći velikom broju ljudi jer mi vrlo često tapkamo u mraku. Desi se da recimo osoba dođe sa određenim digestivnim ili probavnim problemima tipa nadutosti, nakon određene vrste hrane. Izvini što prekidam, čini mi se da je bezglutenska ishrana postala trend. Tako je.
i vrlo pogrešno. Čak sam i ja pokušala, evo mjesec dana drugarica me nagovorila, ona zaista ima fatalnu alergiju i nagovorila me da probam jer to svima odgovara. Meni apsolutno ništa, samo sam se patila. Da. Evo, to sam... Upravo to, jer postoje enzimi kod neke osobe nemaju, znači genetski imaju, znači predispoziciju ili imaju umanjenu, znači tu enzimsku sposobnost, odnosno aktivaciju, ili kod nekih ljudi one zaista i nedostaje. Vidi, gluten sam po sebi nije loš, ali on kod određenih ljudi upravo to može dovesti do aktivacije te vrste gena i onda ta osoba ima upravo probavne smetnje koje mogu biti vrlo banalni ili onako gotovo neprimjetni u početku, ali mogu dovesti do ozbiljnih posljedica do te mjere da recimo kod dosta ljudi koji imaju psihičke probleme je između ostalog detektovan kad se rade detaljni ozbiljni testovi i naravno genetski testiranje, da vidimo, uviđamo u stvari da ljudi imaju takozvana propusna crijeva uslijed intolerancije na gluten ili alergiju. Tako da to može biti ozbiljna priča i zaista nije banalna kod ljudi koji su bolesni, ali isto tako dosta ljudi su upravo što ti samo i kažeš i hvala ti na tome što se podijela, čuju naravno od prijatelja, poznanika da ima efekte. Vidimo na kraju na njima rezultate, pa mi kažem pa dobro, evo i ja ću, a u biti nema potrebe. Jer gluten, sama riječ dolazi od grčke riječi ljepilo, znači da ono u stvari stvara tijesto, daje onu ljepljivu strukturu, tako da kad, znate, pihtijast, kad režemo kruh. Sam se uvijek gluten koristio? Uvijek je on je dio žitarce, svake žitarce, samo što je on više prisutan u pšenici, ražu i ječmu. Tako da ljudi koji imaju intoleranciju izbjegavaju te žitarce i oni kroz određeni period vremena mogu regenerisati crijevnu sluznicu i dozvoliti sebi male količine. A naravno imaš ljudi koji imaju alergiju koji apsolutno ne mogu tu ni malo količine. Zašto sad to stanje izraženije? Zato što je gluten postao prisutniji u hrani. A isto tako pšenica koju su jeli naši preci je totalno promijenila odnos na pšenicu danas. Znači pšenica koju mi jedemo je takozvana patuljasta ili dwarf pšenica za koju je čovjek dobio Nobelovu nagradu 60. godina. I on je to radio kako bi nahranio veliku populaciju svijeta koja je gladovala, ne znajući u stvari da kreiranjem te pšenice patulja se on povećava koncentraciju proteina, odnosno proteinskog dijela, a to je taj glutenski dio. Jedanput je više proteina, odnosno glutena u hrani nego što je ikad prije bilo. I da imaš ljude koji su vrlo, da kažem, izolovano jedu hranu, pa samo jedu određenu vrstu hrane. I tu je u stvari nastao problem, jer imaš generacije djece i sada odrasli koji su samo jeli hljeb, bijeli hljeb i samo jeli testenin, a nisu uzimali u obzir da postoje druge vrlo bitne dijelovi ishrane, pogotovo makronutrijenti koji su oni zanemarivali i doveli su do toga da je tijelo izrazilo intoleranciju, što se onda sad počelo genetski prenositi na generacije djece poslije toga. I kao što kažem, može dugoročno dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. A je li sta stvari sa laktozom? Laktoza je šećer koji imamo u mlijeku i to je kod ljudi isti problem, može dovesti do vrlo ozbiljnih problema zdravstvenih koji mogu krenuti sa nekim vrlo banalnim simptomima tipa grčenja, nadimanja, pa čak i proljeva, do vrlo ozbiljnih problema, gubljenja na težini, isto tako, možemo vidjeti kod tog djece ekceme, upala na koži, upale grla, upala srednjeg uha i slično, koje se direktno povezuju sa laktozom, odnosno nedostatkom enzima koji razlaže, tako da jako je bitno ako možemo na vrijeme nekako detektovati. Evo možemo. Tako je, ja kad smo pričali na početku o ovoj divnoj priči koja stoji za fit gena, jeste ono što ja svima kažem, ja bih voljela svako dijete ima mogućnost da... Ja stalno govorim, kako je Amela rekla, nešto fenomenalno, to je idealan poklon na babine djece. Apsolutno, zaista. Sjećaš se, tako je bilo i mi smo svi zaševili. Ja bi to poklonila. Znaš, recimo, na kraju krajeva, ako ljudi žele, znamo da to ima određenu cijenu, kažemo prijateljicama, znaš, sama kako je vani, postoje preparacije za mamu koja će se poroditi, pa joj se kupuju sitnice za bebu. Nema potrebe za takve stvari. Ajde, svako će staviti... I nešto neprocjenjivo poklonimo. Za čitav život. Informaciju jeste. Lična karta svake osobe, zaista. Tako da bih voljela da to vidim, da popularizujemo, i edukujemo ljude na taj način. Zajedno. Tako je, timski. Da li postoji takva stvar kao dobar ili loš metabolizam ili sve to individualno? Dakle, ne postoji dobar ili loš metabolizam. Ja sve radim da mi je loš metabolizam.
Od svih ljudi ne trebaš. Maja Amala, meni je potvrdila ova informacija iz Fit Gena da imam gen za debljanje. Eto. Treću stvar pa si osviještena. Ali isto tako da trebam da mogu do kraja života da treniram, da imam sve gene za sport, Jupi. sve, iskakanje, sve ono što najviše volim, tako da s tim ću balansirati. Naravno, vidi, i to je super. Kako je to dobra informacija. Tako, to stalno ponavljam, ali stalno me najviše pogodilo. Jak sam ja to znala, ali Dakle, postoji porodic, već si vidjela u stvari na neki direktan način. I na sebi, pogotovo s godinama, da mogu ja trenirati. Mislim, uvijek sam i kroz sport i pisala sam ja i magisterij nutricionizma na nisam nikada nastavila. Da, bio je izazovan period beba za bebom, ali eto, nutricionizam je isto nešto što me jako zanima, interesuje uz ovaj sport. Evo, Fit Gen je nekako zaokružio cijelu tu priču i mislim da nam je onako svima dao, tool, alat više da, evo, ti sa svog aspekta, jedan trener, psihologinja Jasna, koja nam je bila gost u prethodnoj emisiji, da on nekako sve to uobličimo i pomognemo klijentu što najbolje moguće. I apropo tog metabolizma kojeg spomenula ranije, dakle, ne postoji dobar ili loš, postoji individualni metabolizam i zaista mi možemo raditi na tome da ga ojačamo i da upgradeujemo ili da ga poboljšamo. Tako da mi imamo određeni set prelijepih gena koji su nam dati po rođenju i onda mi možemo raditi da načinom života, ishranom, fizičkom aktivnošću, kontrolom stresa, spavanjem utičemo znači na kvalitet našeg metabolizma. Tako da nije to samo imam, znači, kao što ćemo pričati o tome, znači imam sad gena ili jadan ja ili jadna ja, ne ok, imamo to i što možemo uraditi jer tijelo u svakom trenutku želi da bude zdravo. Mi znači od onog trenutka kada izađemo iz majčine utrobe, kada udahnemo onaj prvi zrak, znači naše tijelo je znači setovano da bude zdravo. Sad šta ćemo mi uraditi sa tim prelijepim setom gena koje smo naslijedili je zaista do nas i to su naravno svi ti alati koje imamo sad na raspolaganju koji će, nadam se, ne samo nama nego i budućim generacijama pomoći da budu najzdravije verzije sebe. A ono što meni onako zapara uši, često koristimo tu genetiku kada je u lošem kontekstu, pa eto, to nam je kao izgovor. Tako je. Konstantno je to. Pa znaš što su moje gene, ne mogu ja to tako. Ja imam gene za ovo, za karcinom, za kardiovaskularne boli, za dijabetes i to su konstante. Pa i moja mama, pa i moj deda ili moja baka, pa to je to kod nas. Danas imamo informacija toliko. Tako je. I svijet se generalno podigla u našem regionu i zato me to ljuti, nije to dovoljan izgovor da ne budemo što bolja verzija sebe. Apsolutno, znači to ispričat ćemo o epigenetici koliko u stvari zaista mi možemo sa svojim genima da napravimo najljepšu priču jer stvoreni smo da budemo zdravi. Kako Fit Gen može pomoći nekome ko zdravo jede ali nikako da smrša? To je super pitanje. Mislim da velika većina ljudi koja će gledati ove podcaste ima negdje u glavi ja bih volio malo par kila dole ili da samo malo, evo barem sad će i ljeto pa da, naravno da može jer možemo vidjeti u stvari kako imamo, pogotovo kada je pitanje apsorpcija ili nemogućnost apsorpcije nekih određenih nutrijenata, znači možemo pomoći tu pacijentu ili klijentu da ga znači uputimo na pravi put ako postoji nemogućnost da smo apsorpcije vitamina D koji nam je neophodan za metabolizam ili B vitamina ili recimo ako postoji loša mikrobiom koji nam je izuzetno bitan, znači nutricionizmu, to je u stvari način na koji asimiliramo nutrijente, mi to sve možemo dobiti, sve informacije možemo dobiti kroz nutrigenetiku. Dakle, dobijemo taj otisak prsta koji je na osnovu čega onda ja kao nutricionista sa tako fenomenalnim informacijama mogu napraviti taj personalizirani pristup klijentu ili pacijentu koji će mu omogućiti ne samo da smrša, nego da dugoročno održava te zdrave kilograme. Jer to je uvijek meni jako bitno, da ne shvate ljudi da ne postoji, ja zaista, kao što smo rekli u početku, ne vjerujem u dijeta, vjerujem u zdravu ishranu i zdrav način života. Da, jer svi nešto instant rezultata. Tako, i zaista je to ovaj čitav proces, znati znači svoju genezu sa tim informacijama, zdravim načinom života koji jeste naša uloga svih, ljudi koji se ranije pobrojala i nutricionisti, i psihologa, i trenera ili trenerice, da mi napravimo najbolju moguću platformu kako će ta osoba znači da živi sa zdravim informacijama i onda ona sebi može dozvoliti tu i tamo neki izlazak, ajde da kažemo iz te zdrave forme i neće se to odraziti na njihovo zdravlje. Možeš li podijeliti primjer gdje je genetska analiza promijenila pristup klijentu?
Dakle, ono što ja vrlo često viđam u svojoj praksi jesu znači hormonski disbalansi. Sad oni mogu biti raznih vrsta. Evo i ti ja smo svjedoci, sigurno ti imaš u svom okruženju među prijateljicama, rodbenim poznanicama i poznanicima, ljude koji se suočavaju sa nemogućnost začeća, odnosno dobijanja porodice. Onda ima žene koje ulaze nakon toga su perimenopauza i menopauza i to su recimo tek sada se zahvaljujući nekom, da kažem, prije svega jednom zapadnom osvještavanju žena kroz žene poput Oprah Winfrey i slično koje su rekle ne tome. Mi u stvari možemo kroz genetske analize, metilacije, detoksikacije, da li u stvari ta žena dobro detoksicira estrogen, sve to možemo dobiti kroz genetsku analizu i pomoći vrlo adekvatno svakoj od njih ponaosob da u stvari vidimo gdje mi možemo da efektivno intervenišemo i da pomognemo tim ženama. Da, prije svega da preveniramo, jer ako mi dobijemo, prije svega ako mi imamo djevojku, ženu ili mladića u svojim 20. godinama koji recimo planiraju da u budućnosti postanu roditelji, jako puno možemo toga uraditi kako bi njih pripremili za zdravu trudnoću, dobili najzdravije verzije njih u njihovoj djeci. Meni uvijek bude nekako žao kad roditelji, odnosno pokušavaju biti roditelji, a nisu prije toga uradili, ja kažem, domaću zadaću. Dakle, zaista je bitno uraditi. Dakle, ovo genetsko testiranje raditi sa stručnjacima kako bi svoje tijelo ozdravili i onda ušli priču trudnoće. Bez obzira da li je to prirodna trudnoća, vantjelesna trudnoća, zaista priprema tijela je jako bitna. I to isto važi za žene u perimenopauzi i menopauzi i muškarce, jer oni ulaze u svoju andropauzu. Jer mi znamo da bolesti poput osteoporoze, poput karcinoma, kardiovaskularnih bolesti, demencije, Alzheimera, to su bolesti kumulativnog efekta. Dakle, one već nastanu u 30. godinama mamre. I onda kad se dođe do ekspresije gena u 50. 60. godinama, ljudi se pitaju, ali kako? Pa to su sve te znači, zarezi, ja to kažem, koje smo ostavljali godinama u našem tijelu, misleći da, pa nije meni ništa, pa mogu ja, pa vidim, ne dešava se ništa strašno. A tijelo pamti. Tijelo uvijek i zauvijek pamti i onda u jednom trenutku dođe do kumulativnog efekta i kaže tijelo ja više ne mogu. I onda kad se ne možemo sjetiti gdje smo ostavili ključeve, kad se ne možemo sjetiti imena svog djeteta, kad ne znamo jesmo ušli ili izašli, jesmo ostavili upaljeno svjetlo ili plin ili strašno neke druge stvari, ili recimo kod žena se dešava u već krasnim 40. godinama da oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, a činjenica da mi 10 puta više oboljevamo od kardiovaskularnih bolesti nego od karcinoma dojke, pitamo se zašto. Sve su to kumulativni efekti načina života koje bi nam nutrigenetika i sve ono što ona da, jedan da kažem upali svjetlo na sve te informacije, može prevenirati sve te bolesti. Jer ne bih voljela da čekamo 12:05, nego da to bude puno prije, da to bude negdje već rano prije podne, pa smo imali vremena da osvijestimo sve te navike i da već od sutradan krenemo zdravijim životom. Mnogo žena se danas bori upravo sa hormonalnim disbalansom. Da li kroz ishranu i genetiku možemo pomoći, evo rekli smo, složili smo se i kod doslovih dijagnoza, ali evo kod PMS-a, kod neregularnih ciklusa ili usporene štitnjače? Apsolutno. Dakle, sve te, mi to zovemo autoimune bolesti, znači da tijelo se bori protiv sebe. Znači, a mi to u genezi možemo jako lijepo da vidimo i kroz nutrigenetiku, pogotovo znači prvo genetiku, onda nutrigenetiku gdje ćemo mi načinom ishrane i suplementacijom ciljano znači reagovati na sve te stvari. Znači, spomenula sam metilaciju, višak estrogena, nedostatak funkcije, znači rada štitne žlijeze, znači disbalans u prelijepim hormonima. Jer mi smo, ono što ljudi zaboravili, smo i hormonalna bića. I naši hormoni totalno van naše kontrole konstantno pričaju jedni s drugima. I ukoliko jednog viška ili manjka, druga će žlijezda da pošalje signal između sebe i onda će pokušavati to balansirati kako bi mi bile najzdravije verzije sebe. Ali ako je prvenstveno na našem tijelu da mi prijeđemo iz jednog dana u drugi, onda njemu reprodukcija i metabolizam nisu u interesu, tako da će on smanjiti funkciju jajnika ili štitne žlijeze kako bi nas održao zdravim, jer mi smo pod stresom, pumpamo taj bitni hormon kortizol i koji kaže Amel, pazi, njoj je najbitnije sada da ona preživi, uslovno rečeno, dan, jer ona nama šalje inpute da je jako puno stresa i da se ne može nositi sa tim danom. I onda sve to što nije prioritet, a nama nije prioritet reprodukcija i funkcija štitne žlijeze, znači radi se na energiji tijela, znači da mi imamo dovoljno oksigena da cirkuliše našim kroz krv, da nam da znači mogućnost da dišemo i da kuca srce, i to su ti primarni znači modeli ponašanja našeg tijela. I tako kad se mi u stvari opustimo i kad počnemo da hranimo svoje tijelo pravim
stvarima, mi možemo da ove stvari druge redamo u tijelu. A često ćemo čuti, evo sad mi to palo na pamet, često ja u svom okruženju čujem, ma ja ne želim da znam šta ako nešto strašno otkrijem. I to mi je nekako isto i meni lično bitno da evo i kroz Fit Gene, razgovor sa vama, sa raznim stručnjacima, sad se dokažemo ljudima da svaka informacija korisna na vrijeme može benefit biti za što bolje zdravlje, što duži život, ali upravo. Apsolutno, upravo si, jer mi vrlo često, pogotovo ovdje na Balkanu imamo taj izraz. Ajde, ako znam, onda ću kao još više razmišljati o tome i onda kao vodit ću se time da imam neku crnu sliku, da nosim taj neki gen u sebi. Evo ja, na primjer, sam saznala, moj otac je obolio rano od Alzheimera i ja imam taj gen. I sada dosta mi toga, mislim, ja znam da je trenutno i moj mozak i okupiran i sad pratim par doktora i nekako trudim se da se ne opteretim, ali hoću na vrijeme i od suplemenata da reagujem kako treba, ne znam, da pišem lijevom rukom, dobro, još se za te neke stvari rano, ali zašto da ne? Nekako samo sam sebi ubijedila da ok, to je realnost, stvarnost, ali imam toliko sada alata, toliko informacija korisnih da moj život može da bude super zanimljiv. Tako. Ako ja sad samo ovo implementiram par nekih drugih interesantnih, što će mi stvarno biti benefit iz druge strane u životu. Upravo, jer imaš nešto što je, znači, genetska struktura, onda imaš epigenetika, kako bi to nekako najplastičnije objasnila, znači to je kao da imaš kapu iznad gena koja ga znači pokrije. Mm-hmm. I sad mi tom epigenetikom, a to je znači način na koji se mi ponašamo, znači imamo gen, kao što ti kažeš, Alzheimer, karcinom, autoimune bolesti, dermatitis ekcemi, sva što se toga može naslijediti, a mi kažemo čekaj, ali postoji nešto što je ono gornje, što je moja ruka koja može taj gen da prikrije, da kaže vidi, ti ćeš zauvijek ostati neaktivan, jer ja ću se truditi kao Amra ili Amela da živim zdravo, da spavam kvalitetno, znači da se relaksiram, da sam okružena pozitivnim i zdravim ljudima, da se zaista potrudim da su moji obroci raspoređeni, da one imaju one esencijalne makronutrijente, da sam hidrirana, da uzimam suplemente koji će isto tako, jer znam da imam takav gen, pomoći u deaktivaciji, odnosno neaktivaciji tog gena. Tako da ono što mi zauvijek imamo mogućnost, to je ono što ljudi zaboravljaju. Mi imamo znači mogućnost da taj gen aktiviramo ili ne aktiviramo svojim načinom života. A da, mi gen ne možemo promijeniti. Nikada. On je fiksan. Znači gen je fiksan. Ja, moj profesor je to uvijek govorio na fakultetu. Kaže, geni su vam kao pištolj pun metaka. Hoće li taj pištolj opaliti ili neće do vašeg načina života. Dakle, mi svi imamo set gena, znači kao da nam je, kada smo se rodu, dobili smo igramo remije, dobili smo kart. I sad mi sa tim špilom karata moramo igrati najbolju igru. Jel' tako? Da. Ali mi možemo vrlo mudro to posložiti, na kraju pobijediti tu partiju karata ako smo dobro osvijestili šta možemo. I samo je zaista sve te informacije koje nam nutrigenetika i Fit Gen nudi i u stvari jedan fenomenalan alat koji je objektivno do sad ljudi nisu ni bili svjesni da ga imamo, niti je bio prisutan pogotovo u Bosni i Hercegovini. Nešto što može ne samo da unaprijedi zdravlje, nego može prevenirati sve te bolesti koje jesmo naslijedili od generacija i generacija prije nas. Kako pristupaš ljudima koji imaju emocionalnu vezu s hranom, a rezultati im kažu da moraju napraviti promjene? Emotivne ima, znaš, paleta je tu ljudi, znaš, sama, vjerovatno i kroz svoj posao si to viđala, pogotovo u svijetu modela i manekenstva je to vrlo izraženo. Mislim da je prije svega moramo shvatiti da budemo nježni i obzirni. Hrana je nešto što je vrlo, mi pomislimo na hranu, mislimo, aha, to je ručak, doručak, večera, to je puno kompleksnije. Hrana, samo kaže, znači ona nas hrani. Ona je hedonizam, ona je uživanje. Hrana je ljubav, kako se volimo. Ja svojim pacijentima kažem, koliko ste se danas volili? Onda oni mene pogledaju pa rekao, šta je bilo na tanjiru? Kad ste vi to stavili na tanjir, vi ste sebi iskomunicirali, hej Amela, ja se danas volim se tom prelijepom buranijom u kojoj si dodala još dodatnog povrća, pa si ovamo ako nema dovoljno proteina možda dodala 2-3 kuhana jajeta, dodala si začina koji će te ugrijati dodatno, ako je zima, znači pojačala si možda sa nekim čilijem ili kurkumom ili kajenskom paprikom. Dakle, sve su to načini kako mi komuniciramo kroz prelijepi tanjir kako se volimo. Tako da kad su u pitanju poremećaja ishrane, ja već kako radim gotovo 20 godina ovaj posao, stvarno sam viđala od anoreksije, bulimije do raznih, znači između profila poremećaja ishrane i beskrajno sam tužna kad vidim da to neko olako shvata
moramo biti vrlo obzirni jer i ishrana i način ishrane može doći iz traume, iz tuge, iz frustracije, iz ljutnje, tako da djeca, pogotovo u vrlo tim osjetljivim godinama kad su tinejdžeri, mogu da odu ili u ovom i onom pravcu. Tako da evo je poruka roditeljima i odgajateljima, edukatorima, kad to primijete da zaista to osvijeste, da tu nema kritike, nego da postupaju nježno. Ima, znači, tim ljudi koji radi u ovom procesu, a to je i psiholog, i nutricionista, roditelj, svi mi zajedno možemo pomoći osobi koja prolazi kroz poremećaj ishrane, jer to ne mora biti doživotni, da kažem, biljeg, jer to može biti kratkoročno, da lijepo to iskomuniciramo i da na kraju pomognemo to osobi da iz toga izađe na najzdraviji mogući način, da to na kraju bude neka lijepa priča, da kaže, pazi, ja se sjećam kad sam imala ili imao nezdrav odnos prema hrani, to mi je pomoglo u stvari da ozdravim i da sebe naučim da volim. I to dijete, ta osoba sutra će pomoći nekome drugom. Tako, iz tog iskustva. Bravo, upravo tako, Amre. Kako izgleda tipičan dan u ishrani nekoga ko prati preporuke iz genetskog testiranja? Pa ono što ja uvijek volim da kažem, da ljude moramo naučiti onim najosnovnijim parametrima ishrane, a to je šta su makronutrijenti. Postoje neki koji se zovu esencijalni, a sama riječ esencijalno znači da se mora uzimati hranom. Znači mi ne možemo to, tijelo samo ne može napraviti. Pa sad imaš esencijalne aminokiseline, znači aminokiseline grade protein koje mi moramo dobiti hranom. Isto tako imaš esencijalne masne kiseline koje tijelo mora, znači, dobiti hranom. A to je kroz, znači, orešaste plodove, plavu ribu, sjemenke i slično, hladno prešana ulja. Sad, i onda imamo naravno preljepe ugljikohidrate i to je isto jedan mit u ishrani. Znaš, ono kad kažu, ja, ugljikohidrati su loši. Mislim, da. Apsolutno ne, oni imaju mjesto i vrijeme, samo treba ljudima objasniti kada i koliko i koju vrstu ugljikohidrata. Pogotovo ženama. Ja strašno budem tužna kad vidim žene da eliminišu ugljikohidrate iz ishrane, jer mi bi ih najviše čemu, puno više nego muškarci. Jer mi smo hormonalno puno ovisnije o ugljikohidratima nego muškarci. Tako da je jako bitno da shvatimo da postoje te, znači, ti makronutrijenti, ugljikohidrat, proteini, masnoća koji moraju biti dio našeg tanjira i moraju se unositi svakodnevno. Znači, ne možemo bez njih, u protivnom imamo tendenciju da tijelo samo sebe jede ukoliko mu ne dajemo dovoljno nutrijenata, pa pojedemo svoj vlastiti mozak ili mišić jer ne može da se reparira, pogotovo za ljude koji su aktivni. I sam znaš, kad se baviš fizički sportom, ukoliko ne repariraš mišić i ne odmoriš ga, on se ne može, znači, kvalitetno obnoviti i dolazi do propadanja mišića. Tako je sa svim dijelovima našeg tijela. Te esencijalne masne kiseline su, znači, kako lijepo ima kaže, esencijalne, znači da svaka ćelija u našem tijelu ovisi od njihove količine i koncentracije. Ta divna ćelijska membrana ne može da dobije nutrijente unutar ćelije ukoliko ona rigidna. Ona će biti rigidna ukoliko nema dovoljno zdravih masnoća. Tako da i riječ masnoća vrlo često ima jednu lošu reputaciju i to bih voljela isto tako da ljudi shvate da nam masnoće su neophodne, ali kada i koje, to je ono što dosta ljudi ne zna. Da se ne bojimo hrane, ne bojimo se tih lijepih velikih riječi u nutricionizmu i ishrani, da ih prigrlimo, da ih shvatimo i naravno postoji tim ljudi koji će, ukoliko imamo rupe u znanju, nedostatak, a da to ne bude neki, da kažem, Instagram na informacije, nego zaista adekvatne, edukovane informacije, da se pomognemo. Jer ja uvijek kažem ljudima, počekaj, vrlo si spreman odvesti auto najboljem automehaničaru, jel tako? I zaista ćeš tražiti najbolje kako bi ti taj motor popravio i otićeš do pričat ćeš među rajom svojom, pa gdje je najbolje promijeniti ulje, gdje je najbolje gorivo. A svoje tijelo tretiraš kao da imaš mogućnost da ćeš ga zamijeniti. Pri tome mi auto možemo odvesti u garažu, pa ja hoću drugi model. Amra i Amela to ne mogu, jel tako? Mi imamo ovo što imamo. Tako da osvijestiti da se o svom tijelu treba brinuti na totalno drugačiji način. A to je edukacija. I to evo i sama si majka, počinje od malih nogu. Mislim da smo nekako nesvjesno se propustile te lekcije kroz naša neka odrastanja, sigurno odrastanja ljudi prije nas. Ima mudrost naravno koju naše nene i bake i djedovi imaju u sebi jer su to nekako intuitivna znanja koja se prenosila. Ali kvalitet hrane totalno drugačija. Sad imamo industrijsku hranu, modernu hranu koja je, da kažem, osiromašena. Tako je, jer dolazi do monokulture, ista se hrana stalno uzgaja, tako da nutrijenti u zemlji nisu više isti kao što su bili. Ali prevelik izbor namirnica danas. Slažem se. I onda u svom tom haosu ljudi uvijek pribjegavaju nečemu što je uslovno rečeno najjednostavnije, a to je brza hrana koja nema te bitne makronutrijente. Ja, na primjer, isto imam svakodnevno problem da ja sad kao u toku sedmice svaki dan moram različit meni da pravim. Mislim, a ja lično uživam u pilećim prsima na žaru i
povrću. Znači brokulu, slatki krompir, karfiol, kupuščiće, jako me nekad muči, ali ja bih živjela na tom i stalno isto. Da. Ali zašto imam tu potrebu da djeci stalno, da im animiram hranu, da bi oni što bolje pojeli? Mislim da malo previše, odnosno previše informacija je dostupno. I to ono što si malo prije rekla, svakakvih stručnjaka je i na Instagramu, na društvenim mrežama. I iskreno zbunjeni smo mi kao laici koji ne dolazimo iz struke i nemamo tu količinu znanja, nauke. Zbunjeni smo i poljuljana svašta. Ja sam iskreno svašta testirala sama na sebi upravo da bi djeci moglo nešto najbolje, ali mislim da je što jednostavniji pristup i praćenje konkretnih preporuka koje su naukom popraćene da je onako... I vidi, ono se u biti... I naravno sad s informacijom koju prilagodimo sebi. Tako, jer nije se to puno ništa mijenjalo generacijski. Mislim, ono što ja, onaj prvi čovjek i mi, tu je to otprilike vrlo slično, samo što ti kažeš pravo, imamo veći izbor hrane, puno je više informacija i vrlo kontradiktornih informacija. Ovo samo da uzmemo u oblasti mog divnog nutricionizma. To vrlo nedavno smo mislili da jaje dovodi do visokog holesterola, da moramo jesti stvari bez masnoće, da one moraju biti fat-free. Tako je, a sad u stvari kažu čekaj, pa to je jako zdravo i ako izbacimo žumance, znači najbitniji kolin koji najviše ga dobijemo žumance, da on je recimo jedan jako bitan nutrijent za zdravlje i funkciju mozga, mi ga ne jedemo. A ja znamo da jaje uopće nije skup izvor i proteina, zašto ga ne bismo jeli? I zaista pozdravljam sve ljudi koji jedu redovno jaja, jer je vrlo zdrava namirnica. Naravno, ako nisu vegetarijanci ili vegani, a to je opet drugačije, izbori ljudi koji biraju takvu vrstu hrane. Ali poenta je da ono što je bitno i vrlo si ti to lijepo rekla, mi kao roditelji, mi kao odgajatelji moramo omogućiti našoj djeci zdrave izbore. I to je ono što recimo isto tu i Fit Gain će sigurno pomoći nama da kad radimo sa djecom da im možemo uvidjeti gdje su njihove predispozicije kad su u pitanju određene apsorpcije hrane. Pa ćemo mi kod nekog djeteta povećati određenu vrstu hrane jer recimo nema mogućnost apsorpcije određenih B vitamina, jednako dugoročno može dovesti do problema u metlaciji, a to je fokus, koncentracija i slično u razvoju djeteta. Znači, recimo, mikrobiom kod djece nam je jako, jako bitan jer onda to može dugoročno dovesti do autoimunih bolesti poslije u životu. Jer nijedna bolest nije nastala jučer. Vrlo često mi ja lično kad radim anamnezu pacijenta ili klijenta, ja bukvalno idem od majčine trudnoće. Jer ja mogu vidjeti gdje su se desili okidači u razvoju, gdje u stvari, odakle ja moram početi. Jer nije dovoljno da njemu promijenim ishranu. Ja moram proći kroz autoimune procese koji su možda desili, zato što je osoba u ranom djetinjstvu imala jako puno terapija antibioticima, uništena mikroflora. Ja moram početi od početka, znači to je da sredim crijeva, oporavim ih, pa onda ćemo raditi sve ostalo. Hrana će biti ono što kaže cherry on the top, najljepši dio te priče. Ali mi moramo da ozdravimo osobu, a ja kako bih je ozdravila, ja moram da znam u stvari s kakvim genima, odnosno genetskim predispozicijama ja raspolažem. Evo, dotakli smo samila mali beba, šta ćemo sa malo većim našim tinejdžerima, tim osjetljivim godinama? Odlično pitanje, zato što evo i sama sam, a i ti si majka tinejdžera, znači prošla se sve to već jednom. To je skupina, ja mislim, koja se nedovoljno poklanja pažnje, zato što sam ja trenutno majka tinejdžera, ali evo, znači, i radim s tom djecom i imala sam priliku da radim kroz škole, različite projekte, da vidim s kakvim se oni problemima suočavaju. Interesantna stvar, ja to često spominjem u medijima, da u Bosni i Hercegovini ima velik problem sa pretilnosti djece. Dakle, imamo već svako gotovo drugo dijete koje je pretilno i to je više pandemija, ozbiljna pandemija. Dakle, imamo djecu koja već, recimo iz moje prakse, da vidim djeca sa 9-10 godina, imaju inzulinske rezistencije, dijabetese drugog tipa, Hashimota kod curice, imamo rane menstruacije, dječaci dobijaju, osim znači one velike abdominalne težine, dobijaju grudi. Osim što je to vizualno problem, to stvara psihičke probleme kod djece i onda ulaze u vrlo jedne osjetljive godine. Znači, njihov mozak, njihovi hormoni se razvijaju brzinom svjetlosti. Dakle, spomenula si bebe, mi imamo, znači sad bebe i djeluju nam kao odrasle ljudi, a oni u biti, utoliko su oni jednoj hormonskoj oluji da oni se ponašaju kao male bebe. Oni zaista pojma nemaju što se s njima dešava i jedan vrlo delikatan razvojni proces između te 12-13 godina do njihove 18. godine. I mislim da moramo puno više osvijestiti ulogu
svih nas i opet kao informacije koje dobijamo kroz genetsko testiranje može nam pomoći da u stvari uvidimo, pogotovo kad su u pitanju jer se dolazi do velikih hormonskih razlika. Dakle, djevojčice nam ulaze, počne po prvi put da dobijaju cikluse, znači menstruacija, problemi sa kožom, aknama, debljinu sam već spomenula, sve to prati hormonski disbalans. I imamo vrlo konkretne alate koji nam mogu pomoći da adekvatno adresiramo to. Dakle, već sam spomenula kako ta djeca suviše rano ulaze u promjene. Normalno bi bilo da djevojčice ili djevojke prođu to sa nekih 13-14 godina, ne sa 9 godina. Tako, a to je sve do vrste hrane koje oni konzumiraju. Hrana je puno antibiotika i hormona. Nažalost, jer mi uvijek kažemo u nutricionizmu onaj proizvod hrane je toliko dobar koliko je životinja čime se hranimo. Sad ako mi hranimo krave ili kokoši antibioticima i hormonima uslijed tog intenzivnog razvoja, naravno da će to završiti u nama. A i sama si svjedok da djeca vole sekularnu ili isključivu ishranu. I onda naravno ako želi da budu dio tima pa će na velikom odmoru izaći poješće sendvič ove ili one vrste i uglavnom se to ponavlja. Vrlo je to nutritivno oslabljeno i mi imamo problem da upravo ta djeca, školska dob, znači je po meni najugroženija, a nekako ih stavljamo sa strane jer mislimo pa dovoljno su veliki. Oni već bi trebali da znaju. Oni zaista ništa ne znaju, tako da je ovo sistemsko rješenje zahtjeva. Znači zahtjeva upravo ovo edukaciju, ono što bih ja voljela naravno, što sam rekla, da svako od njih dobije genetsko testiranje pa da mi vidimo u stvari s kakvim genima raspolažemo, pogotovo kad su u pitanju ove hormonalne promjene. Muškarci, dječajci se mijenjaju, ja sam majka 16-godišnjaka i znam kako je moj sin izgledao sa 12, sada sa 16, mislim to su dva različite osobe u svakom pogledu. I lijepo je znati, mislim ja imam to znanje, ali da bi svaka majka i svaki otac to imao i njihove nene i dede, da ne bude pa šta ima veze, znaš kako to kod nas, pa nek jede pite, nek jede tijesa, nek jede kiše, ima veze. Svi smo na tom mjestu. Ima veze i tekakve veze, jer ono što mi ugradimo u njim u tih hormonalnom prozoru između 12. 13. godine 18. oni nosi za čitav život. I jedna djevojčica ili mladić kad budu imali 30 godina nemogućnost začeća, mi možemo vratiti priču šta se dešava u njihovim tinejdžerskim godinama, gdje smo mi to napravili propuste. I sad hoćemo li to moći mi korgovati ili ne, zaista pitanje sad konkretnih dijagnoza koje se dešavaju u njihovim 20. 30. godinama. Jer često kad pričam sa tom uzraste, da tom dobi, ja kažem pazite, jer ovo sad što radite, znam da vama sve jedno, vi se bavite nekim drugim stvarima, ali ne slušajte mamo i tate i bake i dede i nane kad vam kažu da jedete kašikom, da imate doručak jer znamo da preskaču doručak, ne da idu dovoljno proteina, neki previše treniraju, neki premalo treniraju, sjede prevelike sati ispred kompjutera, ne spavaju kvalitetno. Naša djeca katastrofa spavaju, izložena su toj plavoj svjetlosti u vrijeme kad bi trebali najviše da spavaju, da se hormonski repariraju. Jednom tinejdžeru treba jednak broj sati kao i bebi, odnosno djetetu 2 godine. Jer tako je intenzivan razvoj tijela u tom periodu da njima zaista treba između 10-12 sati sna. Znači ono kad kažu ja pusti ih da spavaju, oni zaista trebaju da se puste da spavaju. I neke napredne zemlje su sad uvele za tu generaciju djece početak škole ujutro kasnije, umjesto u 8 ujutro da kreće u 10, da bi im se dalo ta 2 ekstra sata sna. Da, jer su shvatili da u stvari oni dolaze pospani, neraspoloženi, razdražljivi jer nisu dovoljno spavali. Ali isto tako jednako bitno da su u krevetu i do 10 sati navečer, što većina nije. Uslijed raznoraznih obaveza, onda naravno su tu telefoni, laptopi, ekrani neke vrste koji njih čini budi i do 1-2 ujutro. Tako da ja dobijem blagi panični napad kad čujem to informacije od roditelja i od njih samih, znate. A često recimo treneri su tu pametni, pa znate, oni imaju često te pametne satove i onda mogu vidjeti vrijeme budnosti, vrijeme sna i onda kao ne možeš sakriti. Čekaj, ti si u 1 ujutro slao poruku ili komunicirao igricom, drugom drugaricom, znači jednako bio si ili bila si budna. Tako da je jako bitno da sve ove aspekte osvijestimo. Jer to su generacije djece koje će poslije ući prelijepe 20. i 30. godine i dobiti ozbiljne autoimune bolesti ako već nisu u to vrijeme, jer sam rekla već da već vidimo inzulinske rezistencije, dijabetese drugog tipa, probleme znači u hormonskom razvoju, probleme sa štitnom žlijezdom, pretilnost ili slično, a stvarno je sve to preventivno i možemo puno utjecati kad mi znamo genetsku sliku te djece i onda možemo adekvatno da postupamo s tom informacijom. Šta bi preporučila nekome ko razmišlja da uradi test, a misli da je možda već prekasno?
nikad nije prekasno. Znači ja mislim da jednako kao što sam rekla svakom treba to odnijeti na babine, jednako tako mislim da evo ja koja je 48 godina ili čovjeku ili ženi kojem je 90 godina ili 70, nebitno, uvijek možemo doći do adekvatne informacije koja će nam pomoći da poboljšavamo svoje zdravlje. Jer ono o čemu i ranije pričala, znači ljudi su spremni da tapkaju u mjestu i da imaju taj malo moment samosažaljenja. Mislim da je to vrlo pogrešno jer fenomenalna medicina stvarno napreduje. Imamo mogućnost raznih intervencija i ja sam toliko sretna što imamo sve to i sve te napretke u medicini, kako u urgentnoj medicini, tako i u ostalim granama medicine, ali moramo shvatiti da zdravlje prije svega je u našim rukama i da ne možemo mi to prebacivati kao vrući krompir tamo na nekog doktora ili hirurga reći, vidi, evo ti ovaj moj problem, riješi ga. Ne. On je u nama i s nama i dakle mi moramo preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. A upravo znanje, odnosno informacija o genima je početak ozdravljenja i početak brige o sebi. Zaista ne bih mogla, mislim ja u šali rekla si sama, ja kažem da je to ono najosnovnija stvar koju bih ja poželjela da svaka osoba ima osim lične karte, u stvari svoje gene da zna kako bi se najbolje s njima postupala. Na kraju imaš mogućnost da vidiš, pa čekaj, možda ja ne moram toliko brokule jest, recimo, sad ću ja da karikiram. Ja sebe mogu da zvučim, ja se ne mučim da se razumijemo, najviše voli. Tako je isto, ali evo recimo, znaš, iz te strane, zašto da ne to iskoristi na taj način, vidi, ja imam tu mogućnost, možda bolje asimilacija određenih nutrijenata ili nemogućnost, pa recimo ja moram više uzmeti vitamina D ili slične stvari, jer sve je to priča kao ozdravljenju ili otvaramo put ka bolesti, nažalost. I ne mogu naglasiti dovoljno naglasiti koliko je to bitna priča. Nemojte dozvoliti, jer svaki doktor, a znamo da ih ima fenomenalnih, će uraditi svoj dio posla, ali vi se na kraju vraćate kući i vi morate preuzeti tu odgovornost. I to bih voljela da osvijestimo kroz ovakvu vrstu testiranja, da odgovornost zdravlja i ozdravljenja je u rukama svakog čovjeka. Nemojte misliti da time što mi imamo fenomenalne doktore i sve te alate na raspolaganju da smo time riješili problem. Mi smo samo pomogli osobi da prođe proces ozdravljenja. Ali na nama jeste. Uvijek i zauvijek naše zdravlje u našim rukama i mislim da to je nešto što moramo reeducirati konstantno ljude svaki dan. Meni nikad nije mrsko da to ponavljam, zaista da ljudi ne shvate me pogrešno i sama ja, svi mi uđemo u neku sivu zonu, joj pa dobro, ovakav je dan, onakav je dan, dijete bolesno, sve je to normalno, sve je to ljudski, ali na kraju dana se čekirati. Na kraju dana se čekirati, pa dobro, ok, nismo spavali, taj dan, sljedeći dan ćemo otići ranije da spavamo, kako ne bi došlo do aktivacije određenih hormona kroz naš genetski panel koji znamo da sjedi u nama. I ako se nastavimo tako ponašati, dobit ćemo određene bolesti. Amela, sve predivno rečeno, hvala ti puno, ja sam uživala i sigurna sam da ćemo se opet družiti, nadam se da je tebi bilo lijepo. Svakako i hvala tebi još jednom na pozivu, mislim da je FitGen i čitava ova priča koja stoji iz ovog fenomenalnog, neću uopće projekta, ja bih rekla, jednog početka i proizvoda, ali ja bih rekla jedne čitave filozofije. Za mene je ovo filozofija zdravlja i zahvalna sam što je došao u Bosnu i Hercegovinu i što imamo priliku da pomognemo našim Bosancima i Hercegovcima da postanu zdravije i bolje verzije sebe, jer samo znanjem i razumijevanjem sebe možemo graditi zdravlje. Baš tako. Hvala. Moje zadovoljstvo. Hvala Ameli na ovoj prebogatoj i konkretnoj epizodi. Ako ste ikada sumnjali da je zdravo relativna stvar, sada znate zašto. Pratite nas za više epizoda koje vas uče da slušate ono što vaše tijelo stvarno govori. Pratite nas na Instagramu @FitGenOfficial, podijelite ovu epizodu sa nekim kome bi mogla biti korisna i upratite FitGen podcast. Do sljedećeg puta ostanite znatiželjni i svjesni svog tijela.